yes bakunzi babohoka ukiri TV rero reka nongeye mbifurize kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose. Imirwano yamaze kuba ica ibintu mu bice bigiye bitandukanye, bibutsa ko turi ku itariki ya 18 z'ukwa 12 2025. Tugiye kuba rero tugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye by'amakuru agezweho arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze mu mirwano ikomeje kujya imbere ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uwitwa Martin Fayulu rero yahinduye imvugo mu mishyikirano na AFC M23 ahamya yuko amahoro arambye ari aya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ashyigikira igihugu cye mu mvugo nk'uko byagenze by'umwihariko byakomeje kugenda byumvikana. Ibintu byakomeye muri teritwari ya Warikare, imirwano yamaze kuba ica ibintu, ngira ngo turaza kubikomozaho tubive imuzi n'imuzingo, tubabwire uko situation ihagaze, tubabwire ese iyi mirwano yageze izihe ngaruka ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, yageze izihe ngaruka ku ruhande rwa M23 dore yuko ariyo baba bahanganye. Turaza kubabwira byinshi bigiye bitandukanye mugomba kuza gutega amatwi, gusa reka mbibwire yuko nyamuneka tubahaye ikaze mudukurikira aho muherereye hose, byaba abari mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihugu cy'u Burundi, Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Zimbabwe, Zambia n'ahandi hagiye hatandukanye. Tubahaye ikaze twikuye ku mutima muri rusange. Muri ano makuru yacu rero muraza kunyimira dukomoze kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko nyamuneka muraza kunyimira rwose, duha ikaze rwose abantu benshi badukurikira bari hirya no hino, byaba ku mugabane Burayi ndetse n'umugabane wa Afurika. Gusa mbabwire yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kaga ka diplomasi, Felix Tshisekedi Tshilombo yimwe ijambo mu nama idasanzwe ya SADC. Ese ibi biri kugaragaza iki? Meze bite? Gusa si ibyo gusa, turaza kubabwira yuko mu gihugu cy'Ubugande hari inama idasanzwe iteganyijwe, ikaba ari inama igomba guhuza bamwe mu baperezida bakomeye hano muri Afurika, ikaba ari inama igamije kureba hamwe by'umwihariko ibya AFC M23 ikomeje kugenda ihangana n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku butaka bwa RDC. Turaza kubabwira yuko Patrick Muyaya ni minisitiri yibajije ibibazo byo gusubiza abaturage mu mahanga akomeje gutegereza ukuri gushingiye ku bimenyetso ku bijyanye n'intambara iri kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byose rero gatanu kuri gatanu turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Gusa munyemerere tubanze tubabwire yuko turi kumwe na muganga gakondo, umwe mu baganga bagukoraho rikaka, avura indwara z'amoko agiye atandukanye, avura amarozi, ibitegano, atanga imiti ku bashakanye ndetse akavura n'indi ndwara nyinshi cyane. Mu muganiro by'umwihariko kuri nimero ya purasi 243 521 iyo mumugannye rero mutandukana n'uburwayi ndetse n'ibindi bintu bisa nkabyo. Ntago ndi butinde, murabizi ko gahunda ngiyewe kubita mbangura nyemera mete ninjira ku kibuga cy'imirwano mbabwire uko situation ihagaze, ariko mbere yo kugira ngo twinjire mu kibuga cy'imirwano munyemere mbabwire yuko mu mujyi wa situation ari hatari ndetse ibintu bikomeje kugenda biba ibindi bindi nk'uko amakuru y'ingenzi akomeje kugenda atugeraho. Mujyi wa Uvira rero by'umwihariko mu gihe M23 iri kuhava, ahandi ivumbi rikomeje kugenda ritumuka, ariko kandi ibi ntago turi birambiriseho cyane. Reka mbibwire ko imirwano ikomeye cyane hagati ya AFC M23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje guteza umwiryane n'ubwoba muri Warikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Muri teritwari ya Warikare habaye imirwano ikomeye cyane guhera ku munsi w'ejo. Imirwano yari ihanganyishije rero Alliance Fleuve Congo ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro bazarinde mu duce twa Ihulu ndetse na Ibanga tugeze groupement Kizimba. Amakuru rero yatugezeho aturuka muri za nzego z'ibanze agaragaza ko FARDC na Wazalendo bagabye igitero icyarimwe mu bice bigenzurwa na AFC M23 muri turiya duce twombi, bigatuma imirwano ifata indi ntera kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Ibyo bitero rero byakoreshejwemo imbunda ziremereye n'izoroheje, byumvikanyemo kandi
nyamuneka icyitwa ibiturika byo ku rwego rwo hejuru. Amakuru ni menshi cyane rero, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Groupement Kizimba yemeje ko by'umwihariko urusaku rw'imbunda zemerewe ndetse n'intoya zumvikanye, avuga ko abaturage ba Ihuriro ndetse na Impanga bahunze imidugudu yabo bagahungira mu mashyamba mu bice bitekanye mu rwego rwo kwirinda ingaruka z'imirwano muri rusange. Ariko kandi ku rundi ruhande si ukugira ngo nyamuneka ibi bikorwe, birumvikana ko kuko yavuze n'andi makuru menshi agiye atandukanye, avuga yuko kandi amagambo yasobanuye imvugo perezida aherutse gukoresha mu kiganiro yagiranye n'urubyiruko mu ntangiriro za kiriya cyumweru gishize, aho yagarutse ku mibereho mibi n'imiterere igoye byagiye biranga ingabo n'abandi bashinzwe umutekano by'umwihariko bamufasha mu buzima bwa buri munsi. Uyu kandi yanakomeje kugenda avuga byinshi bigiye bitandukanye, by'umwihariko perezida Tshisekedi kandi yanashimangiye ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikwiye guhabwa icyubahiro gikwiye, ibikoresho bihagije n'imibereho myiza kugira ngo zibashe kuzuza inshingano zazo zo kurinda igihugu n'abagituye mu buryo bwo kubahiriza ikinyabupfura n'umwuga n'ishema. Mu gihe kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje guhura n'ibibazo bikomeye by'umutekano muke mu burasirazuba bw'iki gihugu, ubusobanuro bwa perezida rero bufatwa nk'ugamije kugarura ituze mu bitekerezo bya rubanda no kongera kugaragaza ko leta yiyemeje gushyira imbere agaciro k'ingabo zayo ndetse n'abandi bose bafite inshingano zo kurinda umutekano. Iyi ngingo kandi yongeye kugaragaza ihurizo rigira riti hagati y'imvugo za politiki uko zisobanurwa mu ruhame ni ingaruka zishobora kugira ibibazo ku gihugu kirimo intambara n'igitutu ku miryango mpuzamahanga. Birumvikana yuko rero ntabwo byoroshye, ibyo nabyo byagarutsweho mu buryo bukomeye cyane. Ingabo z'u Burundi rero ahitwa mu misozi ya Fizi, nyamuneka ibintu ntabwo byoroshye. Abaturage bahatuye rero bari kubwira itangazamakuru ko ngo ingabo z'u Burundi ngo ziri kwinjira mu bibogobogo mu masaha ya nimugoroba zinyuze mu nzira zisanzwe zikoresha. Umwe mu baduha amakuru rero yagize ati ingabo z'u Burundi zari ziherutse kumanuka Ibaraka zihunga imirwano hariya za Ndondo, none zongeye kugaruka hano mu bibogobogo mu masaha ya nimugoroba, nibwo bari kugenda bagaruka muri rusange. Abaturage rero by'umwihariko bahatuye nibyo bari kugenda batangaza. Ayo makuru akomeza avuga yuko kandi ngo izi ngabo zitari zonyine kuko ngo ziherekejwe n'abarwanyi bo mu mutwe wa Gumino uyobowe n'uwitwa Munangantama n'uwitwa Fudeko, aho bivugwa ko nabo ngo bazamutse bava Ibaraka. Uyu kandi mu gusubira bibogobogo kw'ingabo z'u Burundi, ibyo biteje ibibazo impande zombi, byanateye impungenge zikomeye abaturage bahatuye bibaza imyitwarire yabo ishobora kuza kubasubiza mu ntambara nshyashya. Ni mu gihe kandi hari hamaze agahe gato hari agahenge. Twibukiranye neza yuko nyamuneka mu mpera z'icyumweru gishize ingabo nyinshi z'u Burundi zahunze imirwano ikomeye cyane muri Ndondo, aho umutwe wa M23 wari urimo urabarasa muri ibi bice, ariko kandi bikavugwa ko ngo zari zahunze zose zirimo ziragenda zigaruka. Si Ndondo gusa rero ingabo z'abarundi zahunze, kuko andi makuru agaragaza ko hari n'izindi ngabo z'u Burundi zavuye mu bice bigiye bitandukanye no mu nkengero za Minembwe nyuma yo gutsindwa mu mirwano yahabereye. Ibi bibaye mu gihe rero nyamuneka hiriwe humvikana imirwano ikomeye cyane mu gace ka Rwenzakuru ihuza umutwe wa Twirwaneho ndetse n'ingabo z'Abarundi FDLR n'indi mitwe y'Abazalendo. Amakuru aturuka muri kariya gace rero akavuga ko ibintu bitifashe neza. Ibi rero bikaba ari nabyo birimo biragenda bitera ikibazo gikomeye cyane. Ariko kandi nyamuneka ahitwa kuri Puezero naho ntabwo ibintu byoroshye. Ahitwa kuri Puezero naho ntabwo ibintu byoroshye, kuko hongeye kugeragezwa icyitwa ibitero kandi bikaze. Bikaba ari ibitero rero navuga ko bishobora kuza kuguma kugira ingaruka ku basivile, kuko nicyo kintu cya mbere kirimo kiragenda gihungabanira
muri ino ntambara muri rusange, ariko ubwo byose nyine biraza kugenda bigenda neza. Reka tunabashimire dusoreze ahangaha.